Looking for a new course in nursing and paramedical course? Admissions open at one of the most top colleges in the country. East West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up! Limited seats available. For more details, contact the link given below. Ka-Office USDO ka Penursla Civil Subdivision haka arpaway tari unay tong arhaja arpun Rio kalalom da ka jialang halat lingkot yaki officer katanat PWD, NHIDCL, YFC Project Private Limited, but ACE Construction, ki officer jong ka sarkar, ki bor pulit nalor ki noilam snong nakathan riwar but subdivision hi borok kaway haka balay kren halor ki sin jam ban wengi ki jing ki bami na ka jing dukot no ka benta surok harum lat lingkot ka bala jia shibanay menswa. Hadian kini kejialang kekunhun ha kejialam ubak Gotham Warjari SDO kala hiar jurep ya kejaka berdukut ke surok kumju ke lenter surok na latlingkot salang kerdam ha kabala lap babun na ki benta surok kila kelakim na ke jing bampat penkhut ya ke jing tua mau ke babu jing ma ya ke kawan. Kumban syukrau baki miru shibun ki jing ut jing nam na ki nong song snong na mar ke jing sosat ha ka kawan bat kakit kaba na du berdukut ketika benta surok ke bapenya so ya ke surok na latlingkot salang kerdam. Bun kinoy lam snong ki pen sngaw ba ka surok shipor na lat lengkot yaw mau yong thli nong thamai sa lat kan so National Highway Point lingba ka jaka uba Crickson lengkhoi ru kanum pelat pura ya ki pat ba na ki jing bat ka jing khmi lenti hi ka long ban sna ya ka surok ka badukut kila pen sngaw ba ka surok shipor lingba ka jaka uba Crickson hi kala yarap ya ki kali red kat ba ya ki kali he pat kinom la ban kiu lada sha yat makanaru namar kam dei ka surok rong. Habakran sigilat patay kubor uba Gotham ulaong baka jialang kala rai ban patchnai da ka subway naga jaka badkut ke surok pan nakaliang ka office jong u kala aipor ya ka NHIDCL bat ka joint venture company ban pen kre ka kaipot hapo arsngi ban sna ya ka subway ule thuru bahaka jialang kala rai ban pleno bet ya ka surok na lat kot salang kerdam haki por mensngi tang ya ki kali red kat ba min met pat an khang lot ya baro Shushu ulang bagi jing penkhut ya jing tua kan sedang nok kenang banbu jing singan ya ka let kawan hasilenter kan ni surok. Hak wedi beti ke diversion. Kalau dan ke jing ut jing nam naki business houses hakal yang naka than penusla tam ki baran ni ki homestay ya ki resort ki dukan ki yo ki hat city kata nak ni ke jing khang kali dongi jaman ta dengi sha pang haduk shobuji mestap shobuji haduk saw ka khang na untaban island kontraktor bikin play NHIDCL bikin le ya kam construction mungkin maramat ini surok ini ni layar lang tasni jing don lang jong kini ki company ka NHIDCL kontraktor piludi irang ba sinong di sodar lang ini kathan ba ya kan ga restriction hakbede traffic movement ngin pelat no barok sisni nakala ga diversion road ya menta kata kalau ngarai penglai ship asli di ngin sepemi ka order kepada apa baik barok intip ba ka traffic movement barok sisi kan dan nak LMD nak menta ki commercial vehicle tiba kham he ya katu ka restriction kan nang dan but ka restriction menmit kan nang yai don ka movement iki kali baro ini menmit naduk shobuji haduk sambaji mesti katu kan nang yai ne but ngilawan page menta asli hang ne ban yoi ba hakano berukom ba ban batha ya ka company ya ka department bagi dan umno kila dai ban plino ya kaneka single lane access at least na kaneka national highway existing lani bakin sinano construct ya ka subway kanang ba ikali ki bahe bi barok sikata pengikang inyo banyai biang na kaneka national highway but ngila aipor ya company mentasngi arsngi bun ai ka feasibility report ke jongku un submit ya ka office jong SDM penuslah but hadin kata ngin se page pa sai ki gi ba ngin sabat ha sya mat ibu nang ba ngila man weng ya kaneka jing ye si sendan ni aipor ya ngila ai arsngi bun ai ka feasibility report hadin kata ngin sa page pat kat no sngi un sempur ban un yo ban plino ya kaneka surat by means of single lane access lane da ka construct ya ka subway baru kat ka ba ula tamba ngila ai uga timeline ngi ai swa arsngi na manta facility report ngin pek nang to sya masaki wei pat kiding ka iba kham teng e but ngi dadon kam ngin le yaki proceeding kat kum ga BNS 152 baru initiate against ya company lada kamla ban le ak
piang. Te dadap nang ni ngin yelik pej tu saya ka inspection nadu nang ni la jeng pat syadu semau mauli kadon ke jing ut jing nam jeng ki kali ki bayat ki pa ba ki jaka ki bahap ki landslide ka penlong syem jing ki pa ba ki yat kalong single lane tu namar ba company hadu mentaro umpat penkhoj ki debris jong ki landslide te ni nyelek pen le inspection ya kan ru inpet ka ai ka ba company ngila ai pore ur arsngi hak bede pun khoj ki jaga ki bobla pun khoj ki debris na ki landslide te dadap kan ni sagi ini le sa joint inspection nang ni nalik kot adu di den kan te yang mentatang itahi bilang ya discuss te ki we course of action ni sedang penerapan Kamhadian kene gesngi ke Office Sub Divisional Officer Civil Penursla Civil Subdivision kalapen mi ya ke jingpen pana halor ke jingpen kala ya rukom yat kali na ka surok light lingkot selangkerdam ke bedai ke benta jong ke jing trai penhe ya ke surok kat kum ke jingpen pana nadu ke arpo a trai unai tung arajar pun rio an pen trai kam ya ki kendon thamai ha ka surok na light lingkot sa yo mau yong tli nong thamai ban light kan so National Highway Point ki light motor vehicle lani ki kali red ansha banya lenter hakapor mensgi rei ke jingkhang ya borok ki kali hakapor miet nadu shipho baje men miet hadu stan baje men step kan beteng kumjo ya ki medium but heavy commercial vehicles HMVS lani ki kali kit mar ki bahe amsha banya lingba kani gelenti hindra ya ki kali ki beket ki mar badon kam la bansha tang hadin bala yo jingbet na ki bor badai pej Namar ka ayom slap ka badang beteng bat ka jingma na ka jing tua khando ka jing hap mau ba ka jing bums kham ka surok ki bor penyat ka Penursla Civil Subdivision kala kentu ya borok kinong lait nang wan ban long husiar bha habaya lingba ka ni kalenti ki kali ki badan kam kerki kum ki ambulance fire and emergency service bat pulet kila ban yat wat ha ka por bakhang henre kan shong kat kum ka jing bisar na lor ka jing singan da ki bor badan ha ka te ka jaka Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batai ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba madon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya